Di Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kadahanyo, di umuna apasa teserietay wita lawas anapolwan. MADRASTA, dito idrama tayo, di Masakbayan. Mami, pani ti laptop ko, gumatang kay ti sabani, mabalin pa lahan ti laptop mo. Kan maysa, awan pa igatan ko, gumatang ka, international do ka, mami, at bayad pa iti upat apartment. Kastama ti silaw kan danun, apay namin ni daddy, di nakakadin ikikan iti kwalta, mami, may sama tayo nga inutil. Di na malagip, maniput nam amuna ki babae na, Napintas kamat, mami, no adamat malarim kan kaalakay abaknan, makirelasyon ka, tapno adamang tad iti kwalta kadatan. Mayat saday tasing asim mua. Nam, ay ayatak pailaan mo't ni dadim, ay na mami. Absin nubyan kayon to, no makalagit nga agsugli. Agkapay-kapay, sir, intimplaan ka na takasi ka mo't, agyamanot bitina, ay na. Nagmayatin no kastuing at da para timplay ti kapay. No mabalin na kumatagaplay a para timplay ti kapay. Inaramid kon, sir. No kayat mulakit di ti para timplan awan sweldo na. Mabalin? Saan ka din sa wala anti para timplan na awan sweldo na, sir? Saan ka din dasawam? Iti, sir, nam nabayagan na nagsina kami. No kabailan nak na insukan. Kabailan mo't na isukan. No dalakad kaskan ka na simpet, sir. Nasingpet ka kaditi ubing bitina. Ay na, sir. Siyak siguron ti kasingpetan no maipapan iti ubing. Wow! Nagpintas day ti baru abasit a shoulder bag kan coin purse money. Napintas ka diya talaga, ana, when money, kayat ko. Saan apara kan kadayta, at da panisaguta. Ha? Asino ti panisagutam, apay asan asya. Napagpatig ka di day je at tao, nam siya. Saan ka diya kayat mo makirelasyon ak iti may sa abaknan? Wenam, tapno at dangarud mounted iti kwarta sa pulanta. Masapol narud na ipakita, anasing pueltak hunay iti anak ti boss ko. Tapnog talaga niya ti amana, kat arman na. Isagot ko dahito iti anak na. Maawata kunti kayat mamapasamak mani. Sige, lala inyong tapnog baligikan. Aramitam ti amin, tapno arman na katibos mo. Iha, kaya't mo ka dinadawaga mamama, sakbaya mapana ki di abroad. Saan ka tiya mabayag pa iti papanwi ti abroad, papa? Wen, nem, kaya't kumadda na singpet nagbali na mamam, into nagabrudak. Addan kasukat day di mama, papa? Numasiguraduk lakit di anasing pat. Tapno nataw na ti panunot ko, maginadayuta. Talaga ka di nga ipaunda ka di abroad, papa? Uniha. Siyak namin tinapilya mapani di abroad. Imanihar ko kano ti may sazo. Mabalin ka di umayak tumat ichay, papa? Uniha. Talaga naalaan kan tu ichay. Namasapo na muna aka, sakpay nalaan ka. Hello, wiha. Nakawak ka mat. At ka di masapol mo. Papa ha? Mabalin ka di nga umayak pito opisina? Awan namin klase mi. Umay kalata Awan unay ti adun aramida kita. Nalpas ko aminen. O sige nga ruad, papa. Umayak pita, itamatlahan. Urayan ka, iha. Kalpasan na. Intag pasyerje parke. Ang pais mo, papa? Ha? Nabayagan adita nagpasyad. Agsiput ta kanayo na kamakumiku, miha. Anamita. Agbayad akon. Intanto ikipapurito kapapapanan, ha? Wen, ite parke.
Ken ice cream house. Amok te kai ayom iswa mapantay jay. Tanagamit ni papakal. Amona na tatikay ayo. Siyempre himot iha. Ije ngamin ti kanayon yu apapanan iti day di mamam. Jay sama tanak mo ti mahawag, sir. Wen, bitina. Nabayagas ang kunayin pasyara. Iswa mapan kami man matagpasyar. Nalpas ko matanti trabaho, sir. Mabalin ka diti sumurot nagpasyal. Adakan ka dayta. Mayat mo kitbi. Tapno amu manalain ti anak ko. Nakikita hon ti anak mo, sir. Saan kami laman nagsasao? Manmanong hamin o may diti opisina. Katita, agin nasidig kayon. Duag bukuyog tayo ang mapanagpasya. Ate ti parakan ka, sir. Ate matiparakan ka, iha. Thank you, mom. Mabalin ka di ti talaptan ti yawag mo kanya, balasan ko. Tita? Papa? Mabalin ka di? May, at dakan ka dayta, iha. Apa siya ti pagdamagam, gaputan na singput ka na ubing, ada isagot ko ken ka. Ada isagot mo kanya, Pita, when iha, bag ken coin purse, kita no kayat mo. Wow! Nagpintas, tita. Kayat ko. Agyaman no kayat mo. At ang tupitit ko kay mene. Apay ngay, ruwamam samot ang tiyanak ko, bitina. Pakaragsakat ti mangitad iti sagot iti napintas akas ka ni Angel, sir. Sigamat deta masabat ko, bitina. Nagpintas ka may laya. Itamat pa'y nagpakita ka. Anya sulit ti lubong ti naglamlam mangam. Oy, sana kaglamlam mang. Iswa ka na yung gamahita. Apay nga rot adi ka mangtad iti abas tu janak mo. Mangtri dakto no bumaklayak. Angamita, sana babaknan. Naman pa maytad ko. Kanayam ko makita nag-date kay witi balwa boss mo Ano ko manog-date kami? At damutan sa balya hadin din nam. Bitina, kasto iti balahid guhen ka. Lalay niyam ti manggargari ti dayja balo. Dandan ikano mapanidya brod. Kanayo na kanto pawitan iti kwarta. Apay ngay pagandaytahan niya. Jimre, ay ayatan ka baylaing bitina. Sika baylaing ti kapintasan iti imatan ko. Tapno ang mom. Nay, ikam mo matipag na Angel. Ayam nakadi prince, napanijisiyar manan. Hoy, ano, nagsapa kamat na umay mansukon ka ni Angel manan. Hey, at namin napanakitay. Nagdiritsuwa tagurayak dito'y iskol tapno dakaduan ang agawid. Kastahadi manan. Umayak na ti balayu. Tay nakbuludan telepo na Angel. Sige na, sa palayo, pikat po may kalataan. Kaya mo, imbaglakit ni tadapa kanayo na kadkadwanan o siyak makaumay. Agpadamot namin ti pagawidan ni manan. Malapsak ti balayo. Malagit ko pa dya panang ikaluyam kunkwana kadagiti manglu o ahadalan yu iti nga ubing. Siyempre, gayem ko ni Angel. Nasingpet, kunsana matagtagari, iswa ka na yung dalukuan. Kit sikama pikas la guardiana. Iha, kayat mo kating agyan dati tambitina, kanti anak na dito'y balay. Ay, Papa, mapanta ka tin ijabrod. Kasta timbaga ti akin kukway tizu apapanak ijabrod. Sa bagay, nasingput mo't kit din ni tita. Waniha, tapnod nakadwayo kanitina dito'y balay. Basta mayak tumatiji papanam Papa, ikariiki ha. Umuna hatlaeng. Into mabalinin na sumurut ka. Alaan kayo kaniti tambitina. Makitak tumat dagitak dutu mga ayup ijay zuma imatunam papan.
At dadu kanuti klase ti animali jaingam ditoy. Kaya't po makitan to amin ida, papa. Bikagda na giha. Dumtun tuday ta. Biti na. Umay kayo itanak mo je balay. At kasal ta kuman, nagkasal kayo gaya miti mo na nasawam. At trabaho kadipahi, no again kamin ijibalay yuan la. At dakan kaday ta, no trabaho ka wanusahan. At pawitak tulang yan iteramatan yo. Ay na, jak nagkamalian na kirelasyon kan ka. Into na dahamin ijibalay mo. Aramirat ti amin ang mga sikaso iti anak mo ani Angel. Agyaman ako na ibitina. Natal na ti panunuk kung nagabrod. Tadaka manasikaso iti anak ko. Di ka danad lahav. Saan ko abalpay ani Angel. Agyaman ako na'y. Sikat ti panital ka kita anak ko. Agyaman at iti panagtalat mo. Awan pagtanakam. Nakitak namin ti panangdungum kun Juana. Manipuda da relasyon ta. Kaya't di kagdanak. Kanayun kanto apaw itan. Love. Good morning, sir. Siya ni fe secretary titoy. Asikahat ni Sir Armando Solis. Siya na rod. Awan ka din ni Mr. Cruz. Rumpun na iso ti madanong ko dito Data ti instruction da hanyak. Sorry, sir. Ada itahingam interay da ito ospital. Kapilita na siya pinamurekan ka. Imbeli na, sakpang interay da ito ospital, sir. Kasta ka di. I'm sorry for him. Omonikan, sir. Isuruk ta opisina medyo onag. Thank you, Mrs. Mrs. Sir. Single up ay laan. Oh, I'm sorry. Imposible namin na single ka pailaan. Itikasta kinapintas mo. Is may nawagan kay ti Mrs. So kaya talaga. Agyaman ka, tagwapo ka. Isaw pasensyaan ka. Manipo dita. Mes di awakubin ka. Fair laan hen siray. Sika pailaan ki boss ko. Uran ti kwalitak, mami. Hal alam lang timpaw itni Tito Armando akwartay di kaliman, num kanayon adakkeltit itad ko akwartam. Ni Angel, basikla amtit itad ko akwartana. Awan baby ang hukin ni Angel, ti masapul ko titad mo. Ang mga nusapula ni Titum Armando ti pawpawit na, impawit na naharudan, sapulin na hadipay. Ay, agbada kayo lang ka ni Dadim, day tala dumawdawat ti padlaingan nyo. Pati ni Daddy, dumawdawat matken ka, mami, tamiwat mo, ang mga numamnud na katikatulong. Agabi kayo pa, sir. Saan ka na yun na trabaho? Ang mga nunumahay kayo adakos. Pangawan pa asawam. Kat nasingpad kan nagagit ka. San samot ang makakita dagiti padam alalaki. Tadidak makita, sir. At dan sa di prince at ipanagkita da. No awan la kumain bate ki jay balay amang bantay tanak ko. Asawahan kan. Juk maawatan. Adan mo. Namatan na bate amang kita. Di ka maawatan, sir. May sa kabalo, na madanak may tiday diya sa hawak. Yita ha, at da ka relasyon ko, ananital ka kiti anak ko. Kastigayam. Masigur hatum ka diya na singput day diya babae, iti anak mo? Idiada pala ni diya Pilipinas, na dumumbat iti anak ko. Masapala ka na yun mga itche, na nasaya at matlang day jababa iwano saan. Agyamanak, no dapan na nisakit mo itanak ko. Okay lang, sir. Manhi, at nakati pa'y relasyon nyo kini Daddy, saan kami pa'y matanagsina? Tiyan mo kat nagsina kayon, ay ayat at pailaan ni Daddy.
Nam ni Tito Armando timangi papay iti kasapulanta, mami, nam adayu te ayan na. Ni dadim adalaan iti asidadta. Kanayon mo hadina ikan iti kwalta ni dadi, mami, kapilitan, tahunada magipulong kanuka ni Armando na dapay la ang relasyon mi nusan kumaikan iti kwalta. Mami, delikado dayta. Sayang numapu kau ni Tito Armando nam ay ayatak paimotlaan ni dadim na hagsakak no hadwahak. Nagadayumot namin kaya ni Armando. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di liwayan at binggan, tituloy ta seryetay wita lawas anapawan. Madrastas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Maro, ken iti direksyon, Virgie Patley, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Rebotazo, isagsagot katakayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWD 540, kanda ito inestasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Di napalaban sa narigati panagbiagdabitinan agina, gaputa pinanawan ida ni Jonas. Kaya't tangarug na aramatan ni Armando, abus ni Bitina, nagpaligid na road, iti dakas apanggapta. Pinagnadida ni Armando iti balayda, akadwada ni Angel Cantina. Ijenmot abroad apagtrab-trabahuan ni Armando, nasimpat nefe, asekretariana, papagayam, binggan titulo iti seryetay wita lawas anapawan. Madrastas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kapilitan na ikaktikor panidadim, tako na namat nagipulong ka ni Armando na dapay la ang relasyon mi nusan kung ay kaniti kwarta. Delikado dita, mami. Sayang numapuhaw mo ni Tito Armando. Ay ayatat panidadim. Naraglagsakap mo iso ti kadwak. Nagatayungot namin kaya ni Armando. Di na natamahamwan, nagsinsin na ayupay lang kimidandi. Isuwaho da masapul maganadak. Sayang numapuhaw ta ni Armando. Talaga sayang, mami. Idiawan kayo pa'y kini Tito Armando. Diyak magatang dagiti kayat ko amagatang. Punasan man amin dagita bagkan sapatos ko. Ha? Syakti man punas manang? Ne, apaya mas daw ka. At takadi sa bali akasasaog ditoy. At dapay homework kung haramiduk manang. Ibagam ko ni manan tinatay suntiman punas, sikang arot ti kayat kwaman punas. Jak amo no ayan ti katulum. Sika adakan ditoy. Inakla ayaban manang, adupay nga miteramidu at denay ibaonak kan kwana. Punasam kitin, nagadupay alasuno, nagadu apambar mo. Ayan nga ruti pagpunas ko, manang, apaya siyak pilang kipagdamagam nay. Data ba dun nudi ka mahalay kipagpunas mo. Ni, apaya sikat imang punpunas kadagiti usal ti maldita. Isyong matibilin na manang, sapaya daramidag. Awan ni Prince amang tulong kanya ka mga ramin. No project yo, awaga maon tapno dahadwam ang mga rame tapno mabiet. Ang siya konti mapunas kadagita. Alaman nga ruwet manang, inakawagan, tapno tulungan na kiti project mi. Sige lang, ading ko. Napanan namin ayati maldita. Rimor damot itay ka ni tita. Heh, kanayon lakit arumwa tagi nga gina, kunamdala no kalalainan. Kaya't kung may pulong ka ni papa, nam ko na ni tita Bitina, akabilan na kanuno data anun ko ka ni papa. Nasaya at nakisinara ka kanya kasawag. Nasaysayat ko ma, nusaklan ti asawan. At damat naming kabinay ko. Siksikapay lang itibiyag ko.
Agbirbiro hapay ngamin iti trabaho at akdakil ti sweldo. Apay ngamin anak babae ka. Sika pa lang ti number 1 diti puso kandag nakbitina. Umay ka man kit diti to'y. Agumay ka, makikyak nita, sika hamad. Umay ka namin Barasam ta ka iliw ka unayan, kalpasan na. Tumawat ka manan iti kwarta. Hehehehe, anagarod nga ibagam kit diti dayjing Armando, ngagsakit ti anak na. Tapno adun na ti pawit na. Kasano, nagdamag iti balay gamita. Ibagam matadaka sa mapasama, nagdamakadanon adi kin Armando. Adu matikuran iti aramatan ti project mo. Gimatang ka humapay as beru ganta. Awan mat namin ang ti paggatang ko, Prince, anya. Itaman pa nga ibagam lawan paggatang mo. Idi, kanayo na pa nga umutangkan ka numawanana. Basit mutit itad ni Tita Bettina? Anya. Ita pa itad ni Papa Medya abroad, siya hagkuran iti aramatan iti pagadalan. Kuna ni Tita, asan ka nupay anak pao itnita adi? Ay, madinsamot dito yan Angel. Imposible ako rang ti pao-pawit na nausarum iti pagadalan. Perabiing ngamin numaw-aw ni Papa, kat nakaturug akon. Kun maysa, kabutan ko dati Bettina, kun manang santan. Nakaumumut da. Kalayan ayat ka din ni Angel ti lalaki ang naggapo dito'y. Ni ka di Prince tigat na hamatam at damdama ka. At dama kakit kanya kon. Kasano ko mga amok kinagan na. Awan ti kayan ayat ti Angel. No ni Prince gayim nala ang dayjay maniputug binda. Amo pa'y ngay. Anyam. Nata erday a Prince. No Prince takonam kinagan na. Isulan mo tiyong umay dito yakadala na Angel. At tinti no long da kadagiti homeworks ken projects da. Katin no long paylay taan nam intun agangay. Kasing sino kit ti puso. Masukit ayamat ti puso. At den samot parikot mo, sir. Oh, iti a pagbitapan na kaisitip ko. Kaslanan nagkumawawagan na ti anak ko. Ang mga nuili mo lang dayta, sir. O nasahan, maili ti anak mo henka. Ay, sigurado laki dia kailiw nak ti anak ko. Kaya't kumawagan, namjakmat kaya't amasinga ti panaturog na. Sa bagay, no aldaw dito'y, rabi ita mo ti Pilipinas. Ay, agung gayan. Nabayag ka kanin dito'y? Nabayag maten, sir. Idaya Pilipinas anayanak. Ngam dito ya kati makal. Manu ti tabun mo, hindi may kayo kadagiti dadakal mo dito Imo na ni Papa. Simbaruno kami kata mama. Kalpasan nga inoderan na kami ni Papa. Kastama teran idak. Apa man na mabalinin of derak ti anak ko. Alhakon dito Kay mo kadiaditi kayo wagyan iti anak mo, sir. Agsubli kami tumutlanin dya Pilipinas, mag-great ay fact. Tayo magkaya manantina. Apa yata ka dito'y tiyandaan? Di mo ibagasikat makitsenda. Imayat lang gumatang iti may saki walamas, kun karne manan. Apa yasikapay tiyo man dito'y tiyandaan? At tangamin sa naili ni Mami. Sana baka panawi di balay mana. Kasta ka de. Ay, awan ka di tipag baka ni Angel kun ka. May papanitian nga mana. May papan ka dagiti simang ba ijabalay da Awan mo't manan. Matlaw pa bin masyit ti kwartana. Dapay di na magatan o gamit na ipagadalan. Naparayo po yung namin dagiti nga gina. Nikitin Angel ti basit iti da kwartana. Apay namin na di baga na Angel kinipapana ti amin manan. Rumor kayo kati manan. Kanayon kayo matarumor. Ne, nalipatam samatan akatulong haditoy. Siyak ti amon ta asawa nak ni Armando. Ay, san kwa nalipatan akatulong ak mana?
Nalipatan ngayon to disweldo. Anya tipid sana itan. Inton namin santon disweldom. Mamahan ka mo titibalay. Anya kumangay tigatamyom. Kat addamot amin dito yan ti masapul mo. Kasapulan ti pamilyak ti kwarta. Ipauit kumat ahadakwada. Saan pa yan napawit ni Armando? Nabit pa'y mo ta nagpawit? Kadatapos kitagpawit? Dahil tatimbaga na hanya ti dinapan ni Job Road. Apay kumahibaga na kan ka. Babahay na hakadik, tay baga na pa'y daytakan ka, ha? Timbaga na, sana kano pumanpa na o tay pa'w itan na akanayon iti sweldo kadatapos mana. Awan ka din ti kwarta na impaw it ni Tito Armando, mami. Kasano, kanayon kayo matadumangwa. Agpaiso ka di timbal na kikatunong, asaan mo pa'y nga intad ti sweldo na. Naitad ko harod ka ni dadim, tapat-apply na harod iti trabaho na, tapno makasara iti trabaho, analato ti sweldo na, ha? Uray makasara, no din tumanin mangtad iti kwarta, mangtad tumat siguron. Idi agri-grigat ta, di pa'y nangtad iti kwarta, imbaglahik dia, tanalam-lam yung mo ni Tito Armando, awan ka nung amin trabaho na, mangtad tunot da kwarta na. Naliday ka matensel, at di parikot mo? Kailiw ko ni Papa, manang. Kunak mo nasingput ni Tita Bettina. Saan mo't gayam? Di na pa'y into diswildo. Pumanawap la kumangam di ka kaya tapanawan. Pang naasim manal. Di na pampanawan. San ka panawan, Angel? Nagkariyak namin ka ni Papam. Agyamanak manang, duata kumalan nandito balay. Saan kumang imay dati Bettina? Winarod Angel. Abusado damot na gina. Kanayon payakurant itid na kanyak akwarta, manantina. Juan, atahati na sa rakamatrabahom, awan pa'y narod. Mangtod ka man titi kwarta na ramatay, awan pa'y maitid ko. Tinawat ko santan, at pangharamatan na, ilasin mo na kiti kwarta, no daman hindi pawit ni Armando. Kasapula ko na itipangwag. At paiso ka din ay kan na kiti kwartang, no dantong trabahong, iso nga ruk na ikan na kiti aramata ka kwarta, tapno mahabir wak iti may tatrabaho. Siguraduam na damasara ka matrabaho. Ipawpang it ni Armando ti itid kukan ka, bihadan hagi. Mapantatahi iti ayuyanta. Angel, nakita itay ni Nana Bettina at nakadwa na lalaki napanda iti hotel. Ha? Apay napanda iti hotel? Sapay kumatakamali iti atap ko. Ang mga nukarelasyon na deja lalaki, laki ti manang, nagkibintan tu ba na panijoy? Kasimot ni Papa. Look, when ni Tita Bettina. Nagdakas kit din ti ugali da gijengagina. Kanayon da pa'y ngagatan iti lupot, bagkas kada sapatos ta. Num na Angel, agkurkuran teramatan ay pagadalan. Ay, anyala tayo tinasayat na ramiden ta, Angel. No ipolong tangatakan ni Papam. Ano, amang dadakas nga ramiden da kadata dito eh. Saan mo pala may pulpulong manan? Mabutil na. Amalan saktan data. Inarabit mo kaditin bagat naramidem. Anya day jay. Di baga mamasakit ni Angel. Tapno na yun na Armando ti pawit na kwarta. Aramida kuma. Nalagip kuma amahanukalat na agawid. Saan mo kadi ahayat na agawid ni Armando? Dakasan numaduktalan ng awan pa'y urnong ko, tadawatan niyo mat amin. Sabagay, nusman pa't santa na makapagsinnarak, umanayan di pawpawit na. Pawpawitan na ha, ikikanak na. Not my heart abihag. Makitliday ka man and sray, halidayin tan bigad, mabalinta ti agliv. Ipasure kay ti daduma di mo pa'y napanandito ay apagpasyaran. Ay, at pasyarak, asan ko kanwa ti anak ko.
Tap na makailiw-liwa kahit iliw mo, sir. Akpasyal kasag paminsan. Si di man langan. Narigat pa hayan ti awis ti balasa. Masyanak namin katahayo, sir. Kanayin kayo analitahay. Maray awa kan kano dat duma. Amun ti manpunas itiriday. O nayin ta manpunas. Ti panagrelag sa paminsan. Mangtudmat itibang ars, sir. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di riwayan na dinggan. Tituloy ta serietay with alawas anapulwan. MADRASTA. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo. Esteth Maro. Keniti direksyon. Virgie. Patlay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Leonard Rebotaso. Isagsagot katahayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaito in estasyon. Agyaman kami. Itingkay panantarabay. Di napalaban sa. Iti panagnad da bitina kansantan iti balay ni Armando. At bibiyag da kas batnan. Itinto tabasit matipitid ni bitina. Maalawans ni Angel. Dumawdawat mat ni Jonas iti kwarta. Ken ni bitina. Iti may sanal daw. Nakita ni Prince la bitina ken Jonas iti may sa parke. Nagnag na ti saritaan daniti dua. Iti sa balya banyera. Kanayo na naliday ni Armando. Takailiw na ti anak na. Nung kanayo matngandingayan tinasinpata a sekretariana anifay. Papagayam, dinggan tituloy ti serietay with alawas anapulwan. MADRASTA. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Masyanak din kasre. Kanayin kanalitay. Marayawa kan kanudat duma. Amun ti manpunas itilitay. Onay tamang punasen. Tisag paminsan a panagrelax. Mangtadmad iti pang ar kan panaginana. Panasik man rute. Bar mabawasan mata. Ti dagansan ditu kaunggak. Gapwiti hiliw ko. Sige sir, inton bigat. Aginuray talito pisina. Ariglado, Miss Fay. Okay nga lut sir. Ay, konak anog san sanu kalaptan ije dagus mo. Alaganag sanunak. No awan ka kadwak amapan nagpasihar. Nalain ka kati pumaltog se? Intaman padasan ti agpaltog kadagiti na katispea sinan kabalyo. Akas targe? Nabayagat jak nagpalpaltog. Padasan tamang agpaiso. Sige. Tay pagakitag bambantang ikanata iti bala kan toy gun. Amom kaditi pumaltog. Padasan tan, no asino kadata tinalaing, sir. Nakarit ka. Sige. Urais anak ati malpaltog. Awat at tikarit mo. No mapunta am jita agad. Jita kilati di berti premium. Sige. Padasak mangarud. Maisa, dua, palu. Ay, natamam, sir. Naputam ti tayo At dandakalate di ber mo, Miss Fair. Alaak, num, ipaw ita iti anak mo. Ay na, bakdaktal day tatay di ber ngam na Angel. Sigurado amaragsakan numaawat nanto. Oh, syakmat itati pumaltonga. Numakatamaan. Ipadortadur ko ti teddy bear, kanti maalaka premyo. Aham. Aday time. 1, 2, 3, ta. Uy. Natamahamat. Ay na. Dakkel asinan po sa mati premyo.
Tapnata dutimated mo kanya kakwalta. Pagbalunam itimakan dyan at narabando. Sana kwalta tited mo. Kasano, numaan ni Armando abasitik itadguit anak na. Di balagam, tapnusan nga gipulong. Ibagam nga tadaka sa mapasamakan kwa na. Ngam awantag na nayon apalhimod ako nada. Napatpatig ka di day nga angel na mitisya. Syempre si ka. Napatpatig ka, ta ay ayatan kakat nga ruot. Pap no mamata ka siya tay ayatem. Aramidem timaga. Sige matlaan niyan. Miss pa eh. Kagayat mo ka din mo ti ice cream? Once Aha. Oray ka di sika, tayo nawis nak dito eh. Mas. Paborito dagiti aginak ti ice cream. Kanayon day di amapani ti ice cream my house. I guess ta ka di. Kalpasan di panagantay ti ice cream. Mapantay di pangipaw itan ta hadagiti inabak tangay ayam. San ka diya nagdakal unay, no may kartun ti pawita, katay ayam layag, ngam, nakalalagi preto sir. Damo pa nagpasyerta, ngam nakatungpung tantango si ti kastoy. Okay. Si kati boss, babaan ti dakal atay di bear kan pusikan, maparagsak mo ti anak mo. Sa bagay, ay na, mailig na angel iti kasta. Ikabil na iti kamana. Kay dana, nasaya, taplat dalyuliwan. Nakadanon sigurong timpawit ay di berkan po sikata. Masigurado, ta priority mo dyan ang ipaw itak, sir. Okay, ay na. Naparagsak na kiti day jengal daw, Miss Pay. Agyaman na, ta makita hamit lang anaragsa. No kayat mo, mapantanto iti sabali manin apalke. Okay, basta daka kadwa ka. Kayat kumanong te pasyar. Jakman amus, sir. Italhan mo ta mapana agpasyan, tadahamot akatwa. San kakadyan na pan nagpaspasyari di? Maniput na operaang, awan ganas ko makidate, sir. Maniput ita. Kanahayon ta mapanagpasyar. Tapnwag padata ang makalipat iti parikota. Impag sa simapat san angel, at diritso hay ti silid mo. Apay ka di manan, adayin kabil ko iti rabaw ti kamam. Anya ka di dayjay. Surprise sa ading ko. Masigurado ka hayat mo dayjay. Ala, mapan ka ni ti silid mo tap na makitam. Sige manan, panawan ka pa'y nga rood. Anya nga tatimba ka ni manantina, iinkabil na ikarabaw ti kamak. Ha? Nagdakkel na teddy bear, kansinan pusa. Wow, nagdakkel. At the note ang nakasurat ka na kiti toys, basagot man, Dear Angel. Nora ko panday to ate di bear. As na set daytoy. Premyog iti may sa game. Kita mo kinakasurat iti sinanpusa. I love you, anak. Papa. Ay na, nagmayat at teddy bear. Ara ko ba't man, tap nakasla ni papatin arakuk ko. Ay na, nagmayat ti pusikat, kita man matinot. Here, angel. Sapay ko man, tamagustom da ti pusikat impaw itko barakan ka. Sapay ko man tamagustom. Siyak ni fe, atita. Ay na, ay, may ayaw ka talaga kadakitoy. San ka diyan nagpipintas da kita? Winmanan, kaya't kula una kita de beher anagapukan ni Papa. Indeliber itay timay sa araydal. Ang yung asino ni Tita Faye, kaslamata ni Tita Bettina. Jakmat mawatan no asino day ta Tita Faye.
Awan makaartap ka ni Mama. Tsakayat ni Tita Bettina. Nauyong. Kanama. Asino nga tamot ni Tita Faye? Hey, saan ko masumbatan dayta sa ludsud mo, ading ko? Dua nga tatititak. Tsakayatan amadaan pa iti tita. Ibakam dayta ka ni Papam na sumangpad. Tutal. Sanda pa'y mat-anagkasal ka ni Titam Abitina, tagdamat imuna nga asawa na. Apanaliday ka, Angel. Nagpawit namin ni Papay tinagdakal at teddy bear. Dakdakal pa'y anam siya. O, saan ka diya rumpa na maragsakan ka, tadim pawit na? Adda namin na yun namay sa dakal apusikat. Namin, nagkapwit at nagan iti Tita Faye. Namin, asino ni Tita Faye? Huday, tati pa harilipo ka? Away, sana, asino nga ta ni Tita Faye? Ni Tita Bettina? Nauyong. Kasanun, nauyong maninday di at Tita Faye. Ay, makatikaw at pa siya dayta. Apay ni nga damanin Tita Faye. Kita at man matisimang put a package, Mami. Ayan magnaiti ko kwa. Package. At ako tisimang put a package. Nahamwam, di ka arubagayim ko. At dakano nagdakil a package asimang put. Ne. Apay ajak amo at asimang put a package. Kung nagigayim ko na amang ano aduhano ti chocolates when nulo put kenda dumapay. Asino hano tinanawat dita package. Nawan tay, amang ano ni Manang Tina. Masapod akong prontarot ni Tina. Amang ano inlamang na ti package. When Mami, inlamang nalakit diti package. Nanilamang am iti package. Sika, babae, tmik. Apay ko mamailam mangkutisan ko ako, kwa madam. Apay ngarod nawan dito eh. Nangipadam ngarod iti simang puta package. Intud ko itakin ko, kwa madam, ha? Saan yod sasal iti put no mami? Asino takin ko kakunam. Saan ko di ako got dit package? In kayo kitain iti silid na Angel, madam. Kukwa ni Angel ti package. Pap no mamati kayo, mapan kayo iti silid ni Angel. Intaman iti silad ni Angel. O Mami, darasam, mapantan iti silad ni Angel. Wow! Nagpintas at teddy bear. Upak daytoy. Ukwana ti sinan pusa. Nan, basaot man ti note iti baba. Nagapo ka ni Armando. Gato'y maisa. Nagapong met iti agnagan iti Tita Faye. Ha! Asino dayta Tita Faye? At di ka bagyan ni Tito Armando ijay napanan na, Mami? Awan din ay pagpaganahan niya. Awan samot ka bagyan dayjay. Saan na taababa ni Tito Armando dayta Faye, Mami? Saan amabarin daytoy? Masapul aduk talo no asino dayjay Faye, huh? Amang na isopay timahain na gauta iti kwarta ni Tito Armando, Mami. Saan ko may palubos? Masapul asyaklaan ti mairano di ti kwarta na. Saan ka di anabayat ka nakatulong ni Armando? Ay, wen madam, balasita na paide kita dahon ditoy. Gayem na mininanam ti ina ni Angel, awan bibiyan ko no anyaman ti pakainaigan niyo iti ina ni Angel. Ay nga ti kahit mo amamuan, madam. At daka di ka bagyan ni Armando iti napanan na pagilian? Ay, siguro, madam. Apay hayat mo amamuan. Ha, awan ba't gayam dab mom? Bapawi ko na nadamagan ka. Di ta ka malawnan. Ma, nakalaskat yaramid dagitan yagi na. Tas dala kalalainan. Nagmayat na barasakan iti taldero. Apay nga dakin ka day tati di Berne Angel, anya humati bibiyang mo. Payat kong arod, ngam inted ni Sir Armando ka na Angel day tatay di Bear. Ited konto no dan denisyo mang pat ni Tito Armando. Intundaan ti tay di Bear,
no sino tinangisagutan da isu atakin kokwa, isuplit to hunakmat, binuluguran, ti bulod kat adapa malubos takin kokwa, san matay nalam latangawan pajakin kokwa, ha? Ape kat yamaki bibian ka, kat katulong kalaan, shakti amo. Mana, ape ngawa kita di bear ko? Ladingitak minala ni Santan. Ha? Apay ngay nala na? Una nabuludan na kano. Imuna day ti silid mo ko tinala na mutan. Inted ni papaday jate di ber. Apay ngay nala na? Padasam anay baga kengkwana na isublina. Ang mga nuka ungat nakmanan. Am asara kiti ugali da gitang hagina. Apay bagam kunipang pabno umawan. Intam sa mangput manam, pa mga nukabilan dag. Imbaga dan amin, ano at kanu idanan kuka ni Papa, duzahanda. Asino nife, apay na ni kanafay ti dakkel asinan pusa, saan kumamu tita? Ang mga nukayam ni Papa, saan amabalin alukwan nak ti amam? Saan analuko ni Papa, tita? Ipagaman ko ni Manang Santan, tay subli na tinted ni Papa at di berko, tita, binulod na laam. At ang arutan si silang pusam, no katulakit din nagyan iti silid mo, naggapo ka ni Papa day at di ber, lumaamwak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pangidas ala iti puntut ko. Ha? Saan kumamot tita? Awan mo't pasol ko. Anya pa ay daniti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di riwayan natin gan, tituloy ta serietay wita lawas ang apolwan. MADRASTA, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Maro. Keniti direksyon, Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kadahayo, the MPBC Drama Production Center, ETDZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Adyaman kami, itingkay panamtarabahi. Di napalabas, nadlaw nefe. Akanayon analiday ni Armando, abus na. Inawis na haruday to'y ang mapanday ti amusement park. Naradsak dagiti duay ti panagpasya da. At damat premyo da at teddy bear kansinan pusa. Iti panagayayam da. Impawitan haruday to'y kani Angel. Nabasa mo't dagiti agina tinagan afe. Anak gapwan ti sinan pusa. Kitbita. Nagatapa dagiti agina. Papagayam. Dingan titulo iti serietay wita halawas ang apolwan. MADRASTA. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagkapukan ni Papakday jatay di ber, tita, no maamwak alukluk ko nak ti amam. Sikat ipaddas alan ti pungtut ko. Ha? At san tita? Awan mo't basol ko, masapol at akwat at no sino de jafe. Amano lukluk ko nakon ti asawak. Awan ti amuna injek na dagiti mapaspasama, madam. Inikan kahaditi karbunan ang makibiyang iti saritaan dagiti nanakman. Ibagpagak lang ti putno, madam. Wasapul ang mapanan ni pagadalan. Ay, Angel, mapankan ta pinaguray ko ni Prince di tababat at no dahadwam. Sige, inak narudan, manang, tita. Apay nadaka kanayo na bakibibian iti saritaan. Maladong aminin ni Angel, madam. San ahayat ni sir ang maladaw ti anak na iti pagadalan. Importante ti damdamagak. Simmalin bat kakit din. At dahon takdasal kan ti maestra ni Angel, madam. Kasanaw no iba gana maladladaw ni Angel. Awad bibian ko no maladaw. Tinaskan, maamwak no asino de jafe. Kasanaw no damagan ti maestra na no apay analadaw ni Angel, madam. Ha? Ay,
Di ta ka malamer, awan serbe makasarsarita. At dan samat pakarilibuham, ibagam matatap nambok. Awan ka di pa'y trabahom. Kaano pa ko na madandani ka na trabaho? Basit lang yan na panaganos. Ababay ka no bayadat, sakbaya maawata. Dahita ka diti pakarilibuham. Pampanunutak, no asi no tinagpaw it kani angel itisinan pusa. Ti tafe kanu. Agimon katadi. Ibagam kit dia kwarta ti paw itna, tapno may mayat manen. San kit na ayam, pwe. Kasano, no makibinay manen de jaba ba iti kwarta ni Armando, doktala manu asino de jafe. Amangan matnupa ba inay jabrod, day talaro ti pampanunutak. No kastaman bilam. Pagikar wak ti anak na ditoy, rumbulang. Damagam kin Armando, no asino ni fe. Ibagam ken kwana, ati anak na ti agikaro. Kasano, no makapungtot. Ibagam anayunan na ti pawit na, tapnusan mo adusayan tanak na. Hello, Bitina, nakawak kamat. Mustakan, asino ni fe. Babaim kadi. Nupot no day ka maatap ko. Piana mutagi karo. Anyati kayat mo sawan. Sekretariak nefe, no sekretariam laan, apay na inpawitan na ni Angel iti sinan pusa. Premyo mi dayja itinagay ayam kami. Impawit na, tasan na nakasapulan dayjay. Haawatan ni paspasyal mo day ta sekretariam. Awan ti dagasngal aramidin mi. Nagpasyal kami lang. In pagmat, tamay pasyal mo day tababae? Siya, tsak perum-rumwan piti balay mo. Ipawitan kay dikwar tayo. Kating kaya pasyal. Ang basta di mo sagsagidin ti anak ko. No na yun ang nakit ti pawit mo. Ayusan kanya. Sige, urayam ti pawit ko. Esri, ay itilukas pasama kan ka. Ay, agibun ni Bitina. Gapo itisinan pusa na impawit mo. Amang ano pa isun na timagdang ranitan ako. Anya, nagkiting mata pa nagpampanunok daytan. Sir, kawatan na san anasaya ti kasta klase ti tao. Kasi ti anak mo. Pawitak iti kwarta, tapno di na dang rantian ako. Kaduan kan, ta dismissal tayo maten, sir. Ay, kasi mati anak mo. Sige man narod, misfay. Jokin pagkarupakas de gayam ni Bitina. Manan imuna, nawan magtirumpang na pag-imuna na, delikado ti kastata ang sir. Ore ko ma, no di na iraman ti anak mo. Madanagan ako. Amanan, no dangran na ti anak ko. Api analiday ka, Angel? Awan kwarta, manang. Mabutin at adumawat ka ni tita, tana umatmat ngamin. Nagado ang ginatang alikamanda manipot at dada dito'y, namsika, awan pa'y nagatang mo. Idi may do dito'y, awan alikamanda. Ita, adun alikamanda, dayta arud ka, aramatan dati kwarta ni papam, uray je inted ni papatel di bear, inala ni manang santan. Uray kuma, no sad nga yun ang tinana, nagalasa talaga ti aramid da. Kasano na'y jigat-gatangak no sarkit si pagkatalan, manan. Anya aya dyan masapul mo. Ibagakto ka ni madam, siyak ti dumawat iti gatang mo. Papanambitinay. Mapankan sa matitirimitan sentay. Siyak sa mo tisip-siputan. Apay nga dakamanin dita, sika amat. Abay, di mo hayat akatuan ka amapan ng iwari timbaw iti kabit mo. Anya kabit? San ka der siyak tinanikasakin ka? Iswasak pailan ti asawam. Nampinanawan na kami kanisantan. Iso anak biro ka, iti mantad iti kwarta kada kami. Iso narod na ibagbaga at kabit mo, pasyak narod ti legal na asawam. No, apakit da si kapay laang gay ayata, no oray awan ser bin na sawa, Apay kumana ipagam na awan ser rubik,
Gapuran kan pu iti adua kwarta. Madahanun tu dayta tiyempo. Ada kasapulan na Angel ijipagadalan, madam. Ikanak tamapan kami gumatang, apay asikati umay mangibaga. Apay asaan na isuti umay kanya. San ka di nga isuti busko, madam. Babauna na kisuwain baun na, tadun niya tidang na. Agi baun pa iti manala iti igatam na. Kadwa pa'y kanwa mapan gumatang, madam. Nakasaunak namin ti maestra na ngawan pa'y kanut in-submit na project na. Apay na minasana nagsabit. San pa'y narukanwa nakagatang, madam. Iswa ikanak iti kwarta tapaggatang na. Aday tati gatam niyo. Ay, umanay ka ti dayta, madam. Ibaga ije maestra tabasit intud mo kwarta. No sana pagunta ni Angel. Pungkon indalu na kanisar. O di ka karamit si kababay. Mabitan, na yun akon. Inkan kumata iti project mo. Itad kun tumat kan kati mabatay. Imbagtad daw ka manang. Kasanun owan ka. Ay di kantana. Tasan ka baybayan na irulumandag iti agina. Kaano matalaalaan nak mi papa iti ayan na. Dandanimot siguron. San ka unay amasikuran. Tapno san na adakas lamabayan ti panaguray mo. Awan kumadagiti agina dito ay manang. May mayat matnerot na wanda. Ninabnaman ni Sir Anasaya at dalam dakas damagayam. Kanayon dapay arumwar manang kina. Nilakad mo katintilit mo, sir. Hawan, Miss Faye. Ay na, madanaga na kita nako. Ibaga kanibitina na gawid apay. Isingasing ko asan mo pangay pagbagas, sir. Sorpisam ida, tap na makitam na niya tir aramidin da into sumangpat kay jabalayo. Mayat sangat paiso. Di tanam namain asuman pwetak. Kalatak ida. Baba ni tigas tang aramidum. Matakwatam na niya titrato na itanak mo. Wan, kat inpun makadano na kijay. Ipagnak te papeles na Angel na umay dito hiya. Nasaya at launay day tang aramidum, sir. Nasaya at namin ididamo. Nagpambarang lagayam. Iso anasay saya no isurot mo te anak mo dito. Mami? Nagtanga man di ka na yung akadwa ni Angel ama pa nag-eskwela. Ada siguro mabalindagi chay. Gaya mamankit di papno da mangilibre kan ka. Kanayo nak na papansin no kasge adagasen na Angel nam haslablag samot. Pagkunap mo tabulag, saan mo't anakasarugod no magna, di na makita ti kinapintas ko ti kayat kwasawan, mami, sika ate mangirimedyoagin na sidad kayo. No umay ditoy, amandagas ka ni Angel, paunagam, kat isaga na am itanyaman amaan. At damat kit dinimanan tina nga ibaon ko amang isagana, kabayatan niyag sarasarita kami. Usaram mo tautat mo sa paminsan, tapno at damagin mo lamang. Napagkatlangan tilit mo, sir. Masaya at matay. Tapno maala ko ni Angel dito he. Ma'am amok to mati anak mo. Sabay ko mata umasidituturig na na kanya. Manam na maak akastanto. Tanasingput kamata, mispay. Saan ka danasing pati pinanawam amamasikaso kumaiti anak mo? Ay, nagpamarangan na singpat. Papaya madimot tanti ugali na ita. Iraman na pahin ti anak ko. Imband, no di na iruruman ti anak mo. Day tatis an ko may palubos. Papanawak iti balay ko. Numamwak may inruruman na ti anak ko. Sabay kumata na sayat ti kasasaad ti anak mo at ano na may palayo, sir. Agyaman nakiti kinasayat mo, Faye. Sikatinanan andinay kanyak. Gapu iti iliw ko iti anak ko. Sapay kuman, tatumtang keldo makita kami iti anak mo, sir. Kat sapay kuma, ito nagsubliyak. Sikapay laeng, tinasing pat afay.
Ang baliwag ka di iti apag ganito apa nagbakasyon mo, sir? Aha? Amangan nga minuin to nagsubliya ka. At nasawam, una yan? Apay, instant ti panakyasawa? Kasta tinapasama kanda kami kandibitina. Iti insan pagkuji balay. Kaslagasawa kami na. Amang anu instant mat nagsina hayo no inul ulpitan na yanak mo. Kapilitan na kasta ti mapasamak. Kualtak lahan ti kinayat nanu kasta. Apay kanayon mo kadwaday talalaki. Boyfriend mo saan ka di? Agayam kamila tita. Agkadalan kami tita. Agayam kamilayan. Saan ka di anu mabaybayag kat saan laan nagkadalan? Kayan ayat muntun. Agadal kami pay tita. Awan pay tinarem. Tapno awan tinarem. Masapul nagsina hayo itamatlaan. Ha? Awanen atikagkatwak tita. Isulan tikatilunak kadag iti projects ko. Kunakon kahit. Agbay sudya atap po na da relasyon nyo. Isu adi mo kayat apagsinaan kayo. Pida nga da kung titulwar. Galat pida. Ha. Kos nandaman man magkumariwaway tiyunak. Damgak pa nga muna. Sakbay nga muna gaka. Saan, pita? Diyo kumamot parita ni Prince dito balay. Isu lang tikad-kadwa kun mang tuntulong kanya. Tikayat ko ti masurot. Saan kat at tikayat mo? Aglablabas kayon, pita. Imutan lang arudal iti kwarta ni papa. Paritan niyo pa itigayam kung may mang tulong kadnak dito balay. Kasta? Bastus ka? Ipuwot ka man lo na. Iputan niyo tipo ko tita. At nagsasabi. Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di riwayan na tinggan. Ituloy ta seryetay with alawas ang napalwan. MADRASTA. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo Mr. Maro. Kaniti direksyon Virgie Patlay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito inestasyon. Pagyaman kami itingkay panantarabay. Ti napalabas. Napudut ti ulo ni Bitina. Ngapu iti imun na. Iti agnagan iti fe. Inawagan na nga ni Armando. Ket imbaga nasaktan na ni Angel. What da babae da ito ye. Nagdanag mo't ni Armando. Ket nagfile iti libna. Iti sabalya pa anier. Nagtultulo iti panagsinsinar at nabitina kan Jonas. Nagawid mo't ni Armando iti Pilipinas. Adi na impakpakam mo kan ni Bitina. Iti nakadanon da ito iti balayda. Naklat da ito'y iti nangnug ng ariwawa, iti unag tibalayda. Papagayam, denggan titulo iti seryetay wita alawa sa napulwan. MADRASTA, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At lablabas kayon, tita. Imutan naklanarudan iti kwarta ni papa. Paritan niyo pa iti gayam kung may mantulong kanyak dito balay. Anya ti kunam. Bastus ka. Ipumut ka man loon na. Putan niyo ti boko tita. Azakya. Tapi na. Ito tam ti putan ako. Papa ha. Siko ka tiya talaga. Adakap gaya man Armando. Kaya kulang a disiplina ang anak mo. Tadaming kayon ayat na. Ang jayat no ubin paila ang kat magayan ayatan. Anya. Japat tinday ta. Taamog ti ugalitan ako. Nasayatan na sabat ka santan. At dahati maitit mo hanyak akwarta, daddy.
Saan ka tinga duti kwarta hawawatan ni mamin? At ako mamutang kaya gapukan ka kwartan. Imamin latat ipagdawatan. Kasta ka dilatan dadi. Pinanawan na kami kini mami. Ita, awan ti maitid mo hanya akwarta. Awan pa yaru trabaho. Into natan trabaho. Adun tuti kwarpa tayo. Kasano na sumangput ni Tito Armando. Agsin nara ayo kadipay kini mami. Wena, tatumawat akiti kwarta kengwana. Isu siguro ang nagsubli ka kini mami. Paamom ang makadawat ka itik kwarta. Iha. Pudno ka tinaim imutan na kanipitina. San ko im imutan Armando? San asikat ipagdamdamaga pitina. Sumbatan nak, iha. Kanayo na kurang tipid na kanya, papa. Oh, inalapay ni manang santan timpawit mo teddy bear. Kwa, binulog na laan mat. Binulog na kadi, Angel. Inala nalatan ikisilid ko, papa. Imbagak na isublina, nam di na kaya. Alpay atas tatik tratumitan ako bitina. Pinaw itan kay tikwalta. Nam di mo mat ititad tipalakan ko na. Kinitang ko kaniti tangay bagana ko ni manan santan ngay sublina titel di bear. Nam di na mot kaya. Ha? At takamit gaya man kito. Ayan ti pasarabog. Isublim ti tedi birten ako. Kat ibagak kada kayo nga ginay. Itamot laang. Rumwar kayo ni tibalago. Wala kayo hanaon. Bakit biti natin santan? Odman ko. San ka tingin bagam na kasalta pa man na sumangput ka? Kumbaga, nung nagbalin ka na sayat ka na Angel, palaosihim, di na kami kumapapanawan. Tap na imotan tuman in Angel, wag subli ni Sir, ay saanan. Nang nagmuti imbag anitina. Imbag pa nitina, stam mo na ngay sakit ni Angel, saan na mo ulit tito, ag sing-sing put kaming kini mami. Ladin itak, pumanaw kayon dito balay ko. Jak kayak na adda mangiruruman dito ako. Balam. Napanisari ti silit ni Angel, apay adi kay pala pumanaw, bakit biti na kansantan, at dantal dang mo si kakatulong, ay kikita dumas will daw, di mo pa intod. O kabaw kansan, anyasan na intod. Amo o sino ka datatag kabaw, yug mo kitinti udi ma di mo pa intod, awan udi kan ka. Di ka man kun disingil dita. No di mo ito disweldo de oray limusku kan, nagdasto kamat na nakatulong. Haguray ka mapepepe. Faking kakalang dita. Labanan tano masidog ka. Imbagtat da kayo pa'y nakinay ti salas. Laptan na kami kadya pumanaw Armando. Agyaman hak. Anyon tinabampanagan ti silityan ako. Idinto tanagaduti alik kaman iti silidyong agina. Kat pumanaw kayo na. San yun na urayan ti inawagak a pulis? Pulis? Alaan mi pa'y tagiti gamit mi, sapaya pumanaw kami. Idi may kayo dito'y balay ko. Awan apulos gamit yun sang bayo. Anya ti kayat mo amapasama hak? Gopo ta enro rumen yu ti anak ko. Pumanaw kayo na roda, na ima-ima. Kwartak tinggat gatan yu kadagitali kaman yo. Kaya mo sa wan? Aawan apulos ti mo alaming alikaman mi. Nanagmungat siguro timpagaka. Umayan dagiti nawagara pulise. No di kayo pala rumwara. Olodan ta kayo na. Papananta na ita, mami. Sayang dagiti cellphone kun laptop ko. Dagiti bangkan sapatos ko. Yakmat inalay da. Kasano, kat sumangpot karon dagiti pulis. Dama isadmakta. No idarun data iti child abuse. Papananta na ruditan, mami. Awan matin di sigud na appointment ta. Damatin si mukat anagabang. Kun awan na pulos kwartata. At the kwarta na bati jibag kumaimpaw it ni Armando. Apayati mo inalal. Mahapang tutmut na minahan.
Kwarta na namin tinggatong tahadagiti gamit ta. Idin tutawan mo tiginatang gamit anak na. Kila at mat namin asimang put day alaay. Day tulaan dan a cellphone ko tinay bulsak. Iswa isulaan tinay war ko. Impatay mawa ka. Ada kami kanisantan iti kalsada. Uwain ka pa iti hospital. Naksidente aviti mo to. Ha, ang tatinaramid mo. Apa yan aksidente ka? Ang baya matam aksidente? Napumbati mo to rawinatan ko. Babanitiwal tangin nalalakin ka. Sapayadasan anasayata na pasamak. O sige, umay kami dita kanisantan. Sige, umay gayo. Tapmatag umatan iti agas ko. Ken manasikaso kanyak? Parikot mananda ito eh. O sige, umay kami ditahan. Ideta pa ospital itarabi eh. Awan namin pagturugan ta. Anya na ikipagturugan tayo yung ospital, mami? Jaka mo. Namblamin bagi jayon. Tadamak ko na paglinuan tayo tarabi eh. Namtya data dito kalsada. Hay, anya matan. Nagmayat tibiyang ta idi balay dati to Almando. Ita, odkatang hatanta na awan mas no papapananta. Day chemata Jonas. Inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mapisina hun mami. Urishak. Awan matnurod kwarta ay gumta. Imbag na da kwarta ni dadi ija ospital. Day tati jaka mo. Ni, kaslap tudu. Masapul na makadanun tadag si ospital. Ha? Agtagay ta hadi? San ta hadi ngagpaksi? Mapalin mo't ayaw na utang ng tiplay te iti taksi? Inalaki day ti video, iti nakita ki DJ Parque Tito. Anya ti may papani ti video, iho. At tiyo, buyayin nyo. Nagdags at talaga ni Bitina. Imbaglaki din ta nagawidak. Imbaga na pa'y ngagayan hayat kami kina Angel. Bisnugping kami pailayan. Agyaman akiti kanayon mapanangkat kadwa kina Angel iti pagkadalan, iho. Agtintin nulong kami ngamin kadagiti homeworks can projects mi, Tito. Igad mo ti agadal, tak na makaturpus ka. Bangat na mabali na panisar kakan katrabaho, ijayayan ko. Well, Tito, ikagumaktak turpus. Hello, Miss Bear. Kumusta dita? Hello, sir. Nasayatak magpitoy. O, kumusta ka anak mo? Imbaglaki din ta nagawidak. Ay, impumpumot ni Bitina ti anak ko. Anya? Ikanya gapu, sir. Basit lahang nga banag. Di na pa iti tad ti husto nga allowance ti anak ko. Kasi matnarot aki anak mo, sir. Imbaglaki din na, tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayap na rot no hasta. Ipagnayo ti papeles na. Papno makaumay mat dito eh, sir. Wen, Miss Faye. Mapalinto siguro into nagbakasyon da. Nasayap na rot no hasta. Nyam kabayat nga dapay tita. Makita kayo iti secret agent amang pantay kan kwa na. Unag paiso. Di tayam mo, no anya ti aramitin ni Bitina kan kwa na. Agyaman akitim balakad mo, Miss Faye. Ha, si kakadin dita Jonas, di kamot mabigbikan. Oh, abay ka di. Anya ti churaka. Jak pa nakita, tawon ti sarming ditoy. Jak may ladawan ti churama, nahabot mo tam. Adoy te reseta ti doktor. Inka gumatang iti agas ko. Ang mga noag infection ti sugat ko. Ayan na iti kwarta paggatang. Na, di kwarta mo na, tawon mo kwartak. Ken gumatang ka niti makan, tamabisinak. Sinjak pa nagnangan, uri da kami, mabisin kami mat. Awan kwarta ay gumkwita. Inka mga lay ti kwarta, ken mahani jabalay ni Armando, pinagdalaw na kami ni Armando. Tanasan putan nak amami pumpumut iti anak na. Aniya. Saan ka nagluto, Tina?
Intayo mga ni restaurant, imbaglakit din tajakpay ng isa, sir. Rumor tayo kadi ita, papa. Wen, agpasyar, ken mangan tayo jerwar. Mapan tayo pa iti paboritong ice cream house. Adamat ice cream iti restaurant, papa. Ipampaminsan tayon na? Kunak nui baga mamapan tayo pa iti ice cream house. Inton dumakkel ka angel, mangibangon kamankit di iti ice cream house mo. Mabalin mo't manang tina, may update ang negosyo. No lakit ta kayat mo tiag negosyo iti ice cream house, tuluman ka, iha. Mabayag ka hadi diti Pilipinas, papa? Mabitak layan, iha. Kapilitan kami na nagliwag, gapu iti awag ni Bitina. Inbaga na kating agawit ka, papa? Sahan, iha. Inbaga nasaktan nakakano, gapu iti nakita na anagan afe, iti sinanpusa. Ang mga nuintun awan ka, kut umayda iti balay. Dang randa, papa. Di ka danagiha. At dantuman bantay katahayo. Kaheta. At dantu payala ka security guard di balay. Anya di ko namitay. Pinagpalaw na hayo ni Armando. When daddy, iso nga imay kami dito ospital, tawan papanan mi. Wah. Kasano tayo naruditan? Ang awaligatan iti agas. Anya nga'y taramiden tayo, daddy. Mami? Inka pa umutan kadagiti sigud nga manom. Numayin baganak. Agsubli ak iti balay ni Armando. Ha, anya taramiden mi jay. Holdapen mi kadagiti kakatwak. Ha, wensan. Kidnapen mi ni Angel. Ha? Sami ipasaka iti dakkel akahak. Anya pa'y dagiti sumaruno amapasamak. Papagayam, di riwayan natinggan, ti pagkibusan, ti seryetay wit alawas na folwan. MADRASTA, dito idrama tayo, ti Masakbayan mo. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540, kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, itin kay panantarabay. Ita papagayam, isagot mi kadahayo, ti pagkibusan, ti seryetay wita lawas anapulwan. MADRASTA, dito drama tayo, ti Masakbayan. Inka pa umutan kadagiti sigut na bamom. Numayin paganak, subyak ti balay ni Armando. Ha, at aramidam ijahi, holdapan mi kadagiti kakadwak. Wensan, kidnapan mi ni Angel. Sa may pasakay ti dakkel agatadal. Sige, adamat siguro pa utang kanya. Orajan tayo magsubli ni Armando Jabrod. Sakbay na isayan kat mo ti plano. Nalakalanga kidnapan ni Angel. Tababay day jay. Kanawan kadwan ay di balayta. Fubalsak to de jakatulong. Inawagan nakit din iti bakit bitina. Abdantwel daw day jakatulong. Pagparin tumalnak po, nagpakasi. Anong sampay tagpati dito, hiha? Intun madanong ti bakasyon mo. Sumaruno kan tuijahan ko. Ijay mumutan na ituloy ti panagatal mo. Madam akuman, papa. Asino ni tita fe. Iso ti sekretarya ki jepat trabahwa hiha. Nasinput day balasan. Mabutan na, papa? Apay mabutan ka. Nasingpat day jay kunak manahen. Saan kating ay ti damu?
Kat nasing putmat ni Tita Bettina. Gwaya. Ni fete kanayo na mga nandinay kanya kaya abroad. No kasi malitli dayak. Gapu iti iliw kukun ka. Huh? Mabuta naklata, papa. Di ka danak iha. Saan ka napanawan? Iti poder ti sa bali? Awan ka di pa'y nadiskitar mo, mami. Awan ka no pa'y ti umdas akas di katrabahwa. Bapan pa'y ka no mahirwar ita iti bangko. Mabisi na na yun. Nag-reunion ti pamilya tayo dito ospital. Awan pa'y pagsasalwan tayo amakan. Kasanwa ko nam a-reunion. Saan kitin? Nagsasarak tayo at talo dito ospital. Awan matmakan. Sapayawan pa'y pagsukata. Dayjay tumat namin na Armando. Pinagpalaw na takit din. Hasla yun anak hapungtut. Idimbaga na panaw. Imawag pa'y ganyaman iti pulis. Salibat da gyalakay. Aksipli ka katanitya brood, papa. Uniha. Nung kanayo nakto na umawag. Sa nabalay. Tadati pantayo kanimanan mutina. Jay do halalaki jerwar papa. Uniha. Katintun mapan kay jepagadalan. Abda sa bali aman bantaykin ka. At danto ba digaut mo, tapno natalgad ka? Amangan nusubilyan nak pay so ni Tita Bettina. San kumatnay palubos tayta, yiha. Pagyamanak ni fe, time palagit na nayalaan kay ti bodyguard. Pap namutita wa security guard ti dwa lalaki di tarwar. May mayat nag-uniform da, papa. Iha. Kayat kumata na kasibilyan da. Tapnusan anam naman ti tao, not da bantay. At da koneksyon da kadag iti pulis. No da managdakdakes, asumprak iti balay. Wapan iti pagadalan ading ko, at dakadom amapanijay. Kumuyuk dakati kanyak, manan. No daka iti unag iti pagadalan, mabalinda hapanawan, iswasan kapwan panaw iti pagadalan iti kalaan campus. Win manan, sa anak tuma umadayo iti pagadalan. Sakbay ngagritay rahayo, orayan daha iti gate. Kasla ahmet balut akanayo na daman bambatay kanya. Amaman namin nung nasakit tinakam ni bakit bitina at pagaramidan na haiti dakas. Napananda nga tamanam. Nako na idi ni papa, nga apartment ti pagkigyananda. Sanda balay. Ayuun kayam, awan kanuti balay da. Napananday na paisaw. At hadin na iri medyo mahwalta, mami. Di mo hadi makita da gyawit ko. At damakan alinatang kub. Mangantay yung aruten, kakaiso na adan mahan. Nagnina ti agas ni dadim. Awanan ti gatang tayo pa iti makan. Nagastos ko aminan. Ay, mami? Nagsubilingatan nila kay Armando ijay abroad. Mabalin, tama bitlaan mo ti bakasyon. Mabalin samatan arumar ni dadi tito hospital. Ti dakas na, no dakal ti babayadan dito hospital. Awan pagbayad tayo. Laigatang ko amin iti agas di inutang ko. Inka maninomutan iti sabalian. Pagbayad tayo, nurumwarin ni dadi dito hospital. Ha? Dahito na babang masilid? Nagbasit. Anyangarot na no dakal asilid. Dakal matibayad na, nagbasit asilid. Sapay talo tayo magyan dito'y. Ni santante maturug iti kamar. Tatati maturug iti simento. Iti simento kit din ti pagturugak. Awad pa'y kutsun. Natangkan ti simento. Sana balay na Armando daytoy. Tap nagsapol kay ti kutsun. Sayan ti balay na Armando. Napintas ti silid mi kanisantan ijay. Sinaysayat mo kumanamin ti napamarang Awan lagat nga rug ti pakalik sa bantayt kwarta. Nagsaya marud. At amin amasapol mi ijay. Idin tuta dituhi. Anak klase day ta silid.
nadalas. Anya ti ko namsri, pinagdala mo ti aginay ti balahiw. San ko kumangaramitin day jaya, no san ko anadanon may pumpumut na ti anak ko, ay narangas narud iti ubihin ko sta. San lang nga day ta. Ti kwarta na impaw-paw it ko, inaramat da nagina. Hambasit laon tit itit na iten ako. Matingar ti ka babalinan ko sta, awan konsensya na atahaw. Imbaglaki din tanagawidak. Nusahan na, ay, agtultuloy kumati pa ng luklo kunibiti na kanyak. Ti anak mo kumati ng sagrap iti kinaawan konsensya na. Ti pa'y dakas, ag sinsin narak day ti sigud na sawa na, ha? Kasano anaduk talam day ta, sir? Nakita mismo ti kayam na Angel. Inalaan na pa'y ida iti video. Ay niya. Angel, anda nakita ka perbasa na lahamang sipsipukan ka. Ha? Asin no alakay? Diyan mo, na siputak. Naglamang iti baho di tay. Masapal na rutayawak ko iti secret agent. Ang mga nudakas ti panggap na kan kaday joy. Sapay di nakita kat nagmask. Patapiglati ti walo na. Ha? Kun, nakabutbutan ti lamana. Naitim break mutan ang katakwada. Iso sipsiputan dan. Ang dalaki ti daka sa panggap day jatawkan ka. Prince, di na katadaywan mabutin na. Di ka tanag, san ka baybayan? Ang paliging at adadadi iti anamidan da mami, masiguradok dayta. Panalakalaon na alaon da ni Angel. Awad ba kadwana? Maadan tayo matlaanin iti kwarta. No ipasaka day ti dakil agatad. Kabawilan niti ito Armando tabak ng wood. Tadadakil akwarta ni Armando iti bangko. Jak la makairwara, tanakanagan kun kwana. Nagbiag tamatahas labak ng idiad data iti sido na. Ay, di mo la kuman inululpitan ni Angel, tatno ad data pay lang ijay. Nagsayang narud. At baligi ko madadadin, tatno maadan tayon iti kwarta. Hello manantina. Nakalair to kayo haditita. Aman man nati sumaruno ang mapasamat. Amo dagiti pulis ta amin prains. Adada iti asitan am santa hadpadlaw. Tapno matiliw da iti akto da iti alalakin o sitken na ni Angel. Mabutbutan gamin kina Angel manal. Da ijat kukan kwa na amasapul a natural. Tapno matiliw tiawanan baen. Sana matiliwag pa iso. Nokpadlaw dagiti pulis. Amuda kaya ramiden da ading ko. Sa dalarum kwas no maala ti tao ni Angel, kasano nututuhan na iti patadam na Angel manal. Siyempre dagiti pulisa naglumal, mabalinda tama anti matimang patarum ka ni Angel. Mama, kapiti sumaruno ang mapasamaf manan. At damanin sapong kan tsukulay si tilamisahan ko ang kabil mo arman tu. Yamsan mo ka na namamin pinsan. Tama no madiabetes ka. Aglading itaklakit di. Agladingi. Agang angong kakati. Pagmuti pagbagahat, mispay. Napatug ka itibiyag ko. Di na kumamutrabakoan tama no mamatiyak. Saan ka rabrabaken. Pagmuti pagbagak. Nolakatayat na ka. Agkasaltatagos. Saan ya instanti pa nagasawa? Ang mga nukaslakan ibitin anarangas nagsyuman. Manam na makasang anarangas. Panggasim. Tasika kumatiag balin. Ang MADRASTA ti anak ko. Apa ni na inramandak idi natiludak at iti pulis. Abay raman ka tuwa sawa ka. So, kadmay san. Matap kamat. Gaputarin ang gasam kanun Angel, anya kumat ebidensya da. At bagam na ni video ka ta, iti pa nagsasarita ta. Kasano frutitan, mabalut hadi, takyaw na ebidensya ti video. Naalanamin ti saritaan ta,
Adaw dawatan ka itikwaltan lay pawpawit na Armando. Oh, ano galasan no mabalutadwa? Ha? Abagbabawi ako ni Tina Rabid ko. No di na kami binaybayan. Adayo kumanok irelasyon ka ni Armando. Sumbatamatan at idadahiragukan ka, Miss Pay. May kariyak na tanak bali na MADRASTA ni Inchia? May karikalagunay. Nakita at tikinasingput mo. Di mo pa'y nakita ti anak ko. Nam nariknak, ti panan ni sakit mo kankwana. Masya na taming kankwana. Tawan lakot na rutinana. Nam santa ko mapay ngadrasutos. At panunot tapay anaing bank. Pinanunot ko na nalinday to ya, Miss Faye. Kat ispadin ako mapayan. Santa ko makalaatan ti ubing. Masigurado ka mabuting dayjem at dan iti sabali manin ang MADRASTA. Nukasta. Mayat ka nagpanin ang MADRASTA ni Angel. Dandanin ti yomay na dito eh. Iso na sa istayaan, niya siti kupeng omonaterik na kanya. Welcome, iha. Kadwak ni Tita Faye. Tita Faye? Kwa? Saan ka ngagbutbutang kanya, iha? Sana ka na rin kas? Papa, kabalay ta ka di? Saan? Saan kami nga kabalay ka ni Papam? Ala, inday wag pasyar, tak na makapasyar kamot dito ay iha. Kwa? Iha, san ataka sa tao ni Miss Pahe? Ala, intayo ni tiyaw awis na pagpasyaran. Iti kuma, zoo, papa. Okay. No iso ti kayat mo, iha. Ala, intayon. At iti orange juice mo, Angel. Sige, inumam, vitamin C daita. Thank you, tita. Ni Tita Bettina. Di nakpay pulusin timplaan ikanyaman na inumak. Niyam dahayo, kanayo nagnasikaswan, tita. Nakasaysayat kayo kanya. Jak namin kahit na umikay ka kanyak, di kahit ko, nasayat ko mati panaglangan ta. Kahit na kayo ni papangagbalin amamig, tita, o manugot kayo kadi, no lakot kaya't nakagbalin amay kato na inam, apay kitinasaan. Kaya't ko ha, tita. Namin, nasayat kayo kanya. Kat masayat ka magkanyak, Angel, nasingpot ka nga anak. No kasta, agkalay sa kayo harudan ka ni Papa, tita. Kat manipo dita, awagan kayon iti mama. Kaya't kumain Pilipinas ti pagkalaishan ta. Takayat kumaimbitahin dagiti kabagya ka, Faye. Sige ti makaamu Arman. Kit, adyaman ka, tagkinawatan kay witenak ko. Pagyaman at matayta, kit ikari Arman, ibilang ko ni Angel, kasput nung anak ko. Saan at amarigatan ang mga rami di tirita, gaputan na singput ni Angel, kan nadayaw. Pagyamanak na rudno kasta. Nakaragragsak kami kan Angel, gaputa si mangbay kay tibiyag mi. Faye. Ikarik manin Arman, oray saan ang nagtawad kanyak ni Angel, ngam ibilang ko, kasput-put no na anak. Ditan papagayam, tinaggibusan, tisarietay wita lawas anapulwan, MADRASTAS, dito idrama tayo, tihi Masakbayan, insurata, para iti radyo, ni Steph Mero, kaneti direksyon, Volgi, Patlay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Riputazo, isagsagot kada kayo, the NTBC, drama production center, iti DZWT 540, kanday tuwing estasyon, agyaman kami, itingkay Fanan Tarabay.